26 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Нахуст президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳр марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли профили алюминӣ ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Алюминпрофро ба истифода дода барои бунёди марҳилаи дуюми он санги асос гузоштанд. Зимни боздид аз корхонаи Алюминпроф гуфта шуд ки коргоҳи навтаъсис имконият дорад дар як сол 7200 тонна алюминийро коркар намуда аз он наздик ба 100 нави маҳсулоти ниҳоии саноатӣ истеҳсол намояд. дар корхона намудҳои гуногуни профилҳои алюминӣ барои истеҳсоли даррутиреза, профилҳо барои ороиши берунаи биноҳои баландошона ки бо истифода аз шиша оро дода мешаванд, қисмҳои алоҳидаи мебел, карнизҳои гуногун барои овехтани парда ва боз чандин номгӯи маҳсулоти дигар истеҳсол карда мешавад. Ин номгӯи маҳсулот асосан ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар кишварҳо ворид карда мешавад ва бо фаъол гардидани Алюминпроф имконият фароҳам меояд ки талаботи бозори дохилӣ бо чунин нави маҳсулот аз ҳисоби истеҳсоли худи қонеъ карда шавад. Дар ин баробар нарху навои он низ коҳиш дода мешавад. маҳсулоти ниҳоии корхона ҳамчунин таъиноти содиротӣ дошта дар марҳилаи аввал ҳадаф аст он ба бозорҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба фурӯш бароварда шавад. мо дар ин корхона зиёда аз 100 намуд маҳсулот истеҳсол менамоем ва таъиноти содиротӣ дорад ки ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил содирот менамоем ва ин низ дар бозорҳои мо ҳам талаботи зиёд дорад. мо асосан дар асоси ашёи хурми маҳаллӣ фаъолият мекунем, яъне ки алюминро аз корхонаи алюминии тоҷик дастрас мекунем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатҳои истеҳсолии корхонаи навтаъсис аз наздик шинос шуда барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ба масъулини корхона дастур доданд. Алюминпроф дорои 3 хати истеҳсолӣ буда аз коркарди ашёи хом то ба истеҳсолу рангубори маҳсулот дар ҳудуди корхона анҷом дода мешавад. таҷҳизоти он аз ҷумҳурии халқии Хитой ворид гардида ба талаботҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад ва ба истифода аз таҷҳизоти мазкур истеҳсолот бепартов баромонда шудааст. аз ҷумла корхонаи мазкур бо печи махсуси алюмингудозӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки дар як вақт ин дастгоҳ имконият дорад то 1 тонна алюминийро об намуда аз он маҳсулоти нимтайёрии саноатӣ омода созад. маҳсулоти нимтайёр дар марҳилаи баъдӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона мегардад. ҳамчунин маҳсулоти истеҳсолшуда дар чанд марҳила аз озмоиши лабораторӣ гузаронида мешавад. дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз корхонаи мазкур дар шаҳри Турсунзода ба фаъолият оғоз кард. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Алюминпроф дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда он ба муосиртарин таҷҳизот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. назорати сифати маҳсулот дар корхона дар мадди аввал қарор дошта мо кӯшиш менамоем ки барои бозорҳои дохилу хориҷ маҳсулоти рақобатпазир пешниҳод намоем. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Алюминпроф дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатӣ дар асоси ашёи хоми ватанӣ фаъолият намуда алюминии аввалияро аз корхонаи воҳиди давлатии ширкати Алюминии Тоҷик дастрас менамояд. дар марҳилаи аввал пас аз омӯзиши нозукиҳои касб 60 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд ва минбаъд ҳадаф аст ки ба хотири баланд бардоштани малакаи корӣ кормандони он ба дигар кишварҳо низ ба курсҳои бозомӯзӣ равона карда шаванд. ифтитоҳи корхонаи мазкур ба ҳадафи саноаткунонӣ бо суръати мамлакат тавъан буда дар оянда ба рушди соҳаи саноати мамлакат мусоидат хоҳад кард. ин марҳилаи якуми корхона аст ва дар оянда мо нақша дорем истеҳсолро зиёд кунем. аз лиҳози логистикӣ низ корхона дар мавзеи муносиб ҷойгир буда аз назди он хати роҳи оҳан ва шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон мегузарад. чунин имконот ба содироти бемамонияти маҳсулоти ниҳоии корхона мусоидат хоҳад кард. зимни боздид роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати маҳсулоти ниҳоӣ ва таҷҳизоти васл гардидаи корхонаи нав баҳои баланд дода барои рақобатпазир будан дар бозорҳои дохилу хориҷ ба кормандони он дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба амалишавии барномаи саноаткунонӣ бо сурати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мусоидат хоҳад кард.
باید گفت که در دایره این برنامه در شهر تورسونزاده ساختمان 10 کارخانه صنعتی در نظر داشته شده است. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی مرحله دوم کارخانه استحصال پروفیل آلومینی آلومین پروف رسما آغاز بخشیدند. ضمن معرفی اطلاع داده شد که مرحله دوم انشاءات مذکور در ظرف 2 سال آینده بنیاد گردیده به همین وسیله هم حجم استحصالات و هم جایهای کاری دائمی افزایش داده می شود. با استفاده دادن مرحله دوم در مجموع کارکرد سالانه آلومینی در کارخانه به 15000 تن برابر گردیده شماره کارمندان جمعیت از 60 نفر به 200 نفر رسانیده می شود. در مرحله بعدی اینچنین استحصال نمگوی نوی محصولات صنعتی که از آلومینی آماده می شود راه اندازی شده. در آن نیز خطای استحصالی معاصر و جوابگو به طلبات‌های بین‌المللی وصل و نصب می گردد. کارخانه مذکور در حدود منطقه صنعتی شهر تورسونزاده بنیاد یافته در مجموع در اینجا در مساحت 21 هکتار کارگاه و کارخانه‌های گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. راهبری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی دستور دادند که مرحله دوم کارخانه مذکور سری وقت و با صفت بلند بنیاد یابد و محصولات نهایی آن برای بلند برداشتن اقتدار استحصالی و صادراتی مملکت به بازارهای داخل و خارج با فروش برآورده شود. در سن کارخانه نوتاسیس نمایش محصولات کارخانه‌های صنعتی شهر تورسونزاده تشکیل کرده شد که از آن پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بازدید نمودند. در نمایشگاه 10 کارخانه شهر گوشه‌های علاهده خود را تشکیل کرده از رشد و رونق ساحه صنعت در شهر تورسونزاده اطلاع دادند. از جمله گفته شد که نشان دهنده‌های ساعت در این شهر همساله رو به بالاروی داشته حصه بخش صنعت در مجموع محصولات داخلی شهر به طرز چشمرس زیاد می‌گردد. حجم استحصال محصولات صنعتی با نرخ‌های مقایسه شونده در نیم ساله اول سال 2021 422 میلیون و 182 از 19000 سامانی را تشکیل داده است که این نشانداد نسبت به همین دوره سال 2020 8 از 1 میلیون سامانی زیاد میباشد. حالا در حدود شهر کارگاه‌های صنعتی چون کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک، کارخانه فرعی دولتی آلومین ساختمان، جمعیت دارای محصولات محدود تاجمال، جمعیت سرکار 2015 کارخانه شاهسر و باز چندین کارگاه‌های میانه و عظیم صنعتی فعالیتی با ثمر دارند. در دوام یک سال اخیر در شهر استحصال قوطی‌های پلاستیکی، سمنت، گچ، آهک، گوشت مرغ و کارکرد مویز برآمده شد که این روند وابستگی بازار داخلی را از محصولات وارداتی خیلی کاهش داد. در نمایش امروزه کارخانه‌های صنعتی آلومینی و محصولات آلومینی، محصولات آرایشی ساختمانی، در و تریزه‌های پلاستیکی، قوطی‌های گوناگون برای محصولات و خوراکواری را که عین زمان در شهر استحصال می‌گردد به معرض دید گذاشتند. از جمله اطلاع داده شد که در حدود شهر پس از توقف 25 ساله کارخانه کارکرد آلومینی تالکو پروف به فعالیت آغاز نمود که این اقدام در مجموع در جمهوری کارکرد سالانه آلومینی را به 25000 تن رسانید. این کارخانه در یک سال تا 10000 تن آلومینی را کارکرد کرده از آن محصولات نهایی بلند صفت استحصال می‌نماید. در برابر قانع نمودن طلبات خودی همچنین صادرات محصولات به دیگر کشورها از جمله جمهوری ازبکستان برآمده شده است. همچنین ماه نوامبر سال جاری در دایره دستورهای راهبری دولت مرحله یکم نوسازی کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک آغاز می‌گردد. نوسازی کارخانه امکانیت می‌دهد که من بعد با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر آلومینی بلند صفت استحصال گردد. ضمن بازدید و صحبت‌های صمیمی صنعتچیان شهر تورسونزاده با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی‌اش نسبت به رشد بخش صنعت فراهم ساختن امتیازهای گوناگون و دستگیری پیوسته اظهار منتداری نمودند.